Akwess problem. Oha kakana ayene insaninti ayene ya anina oha mani isuno. Basic Education Certificate Examination I trend ya wase BECE. Yeni wana mketuwa eneda yana mbofreni itimi eko ajabo na chese aja anya bidu ene ena yeni wana mkumai itimi kwa chere eye BECE na chese omufri eye omumofrem na di obetimi apasa na se obi a di obe passe no na chese oba ko eye senior high na ohe video ya da so ya brenti trend so nyina na osu na ohwa ebia be wadwen se bia brenti no ebia questions in edin anase wansua de ntene bia brenti no osu na ohwa brenti so wadi serious pa amafo krampo dwen se ebia apobi no obo because ohwe bra wohwe na utumisa se wasini trust ase bi da ne nanso ha ohwe nenso na entesa utumisa invigilator bi so gina ne nchen ohwe na chi utumisa invigilator bi gina ne nchen na brenti ni so awosu nyina enye se bia ensohwe na ebia wontwoye anase ebia nye questions na anase ebia answer na onimo nemo ma brente ne obi a bra na wotweda osunu na chese otum se kaka ena chese aye arente no ensa ho a otum se o de plaster aboso na otum se wotweda ene yantu abrente na otum se plaster ebo ne nsa ho a chese kaka ye ne nsa pa nenso ohwe de ade ne kona be ma na num adura enwono be ma na num adura enwo nti abrente na mi na ne se da bi e wo se mkotwesan se wona wonyem no wona wawu nyina kwatu atwenzo we na mi amensan ya e wo se mekokotwere because we na be dachi ama brente na tumi abaye exam so wa wotwe exam se abra wotwe na ne kaka na nasa ne nsa no ene ya ma brente esu twaja adoa ya reho sempa na abusia mebeji ebre ama wona akwakotie bra na otwa osundie teachers na nasa mejileta no kan yemra Akwess problem. Oha kakana ayene insaninti ayene ya anina oha mani isuno. Okay, nti sadi di kan ekan no Pomansi TV etiwa ena yebutu se de be yetaye no afebia no BC ensohwe no womo etra ye ba no be di eyenkomo obepiem watiwa hade a air4 circuit na se abomusu ekropon kwaben ena eye ekru fufu sabre yewo etiwa west achem abomusu aha eye abomusu STEM school no ebie na BC nkwada no obepiem ewatiwa west hademo edia we ide toso mienu second time a omocho BC ewo STEM school yi STEM school yi eye school a mampani dada eye nana adodankwa ekufuado wono esi nti we the second time a omocho BC ewa ha na yehwe nkwada no hwan fe pa sabre udoni echiremu schools bebre na na wono eltro ewa ha no mo esi ya bibiara ekoso kama pa ye ba ha invigilators no enyina nso edikan ba ha no a womo ehwese classrooms ahodo de nyina no wono ebetimi enso asisi hodomo kama bibia aye set aka sede enkwada ne beko inside hodomo na mpempi no a obehwese echo BCC na ana enkwada no ebi no ede nema bi ehyehyemo ho ene de eko na afewe de no yehwe madam baako a wono nso oye inspections no chene e was saying because omoye mba yen teachers mba ne inspecting mba no na yenim se mba no mu de ye den bia nkofo bi mu de papers ne ebe hye omo andanika ase ene omo nofo ase omo breje mu ne omo nchenchen tina ye inspect ho no minya ase bia bi hye ho a Chone ye first Akli Prince la at school be now Senkobe na se praise be okay yehwe ekoso exams no ekoso enti sabre uhu se obi biara aye busy iye papa
atese enye asem ketua kra anti Pomasi TV once again the people's choice ye koyanim kakra de ekoso ewati wa ha bia de etofo mo a na yafa de amamoyi papa anti obehwe external invigilators na afi ye invigilators ahodo a gono ewo ahanum nyina no omo ehwe conduct said the examination no ebetimi akoso ewano enti na sa ena etie Pomasi TV aha eye abomosu STEM school bibi ekoso wo ha bia no ena you trying to lie you streaming live all the social media platform ebie yes like a headmaster ewa hadomo ese abomosu eye presby JHS headmaster ewa ara emo akwaba yeah na bibi akodi nyamina da Roma last year no boshe na wo share no ebemu edema nkwada no na afewe den ye hwani mu mfimfiri achem abomosu eye presby JHS no krene last year boshe ne de me fan say am results PA center say na January na encheda anye papa but I feel the evidence ya de niam go kwama ya hwe say nkola no bebo homo modern ti I feel we are expecting good grades from the children. And yenhwe afewe ede no akwakoye se nkwada no aya no metra omo past questions ahodo bia wotai survey eno this year no ebi timi beba ma mutimi survey de ya ye ni nyina bi ana yi no to kra district no ye district mock my public schools no standard questions am de buy no na eye ti expect say at least e mu bi de enkola na dika ye homework dada sana ye hwehwe say beba no sa. Okay no obi sa say na de ntina BC de bi chance Monday na ne Wednesday de ye chance de ne nam Ghana ha na tiwa say e de yehu bi do o nchirimu akra when ye make say ya bank share but ne menim ne say ye nuanom pepe no na holiday no na omosusu say e bia e betimesi eye weekends kwasiada na say memeneda esi sa so a aban edebe come Monday amamo holiday enu nti na aban hwe say ne sa na tie dia na ye hyase eye ne Wednesday o hwe eye timetable credit kan buy kra na ye hyase free eye juada 9th actually an aban asesa no ni nyina ye nuanom no enom de wia na epie no na ekire ti na omuhu ye ti tem omuhu ye no na satam na asesa eye date no ready e ko Pomasi TV asem kakra ne futu kakra de ema BEC candidate ne sense ne em first paper one day we next week futu ade mom nkola no penifo ka sembe se nyame boa no oboa ne ho timigidi se omo amaboa mo ho de Awurade ebehwe na omama aye nkunimdifo saaso na meka che obia se efa eye exams more practices nkola edom ho hjem ayefa na apono no kreni emwa emmofra no entwom ho frem ahichafo ene schools no so yenhwe ne yentwe ho frem na yenya nkola no no manfo madwene ene omunyansa ene num nim de enhwero ye gidi se papa beden ebe frem aba era siye pa enti Pomasi TV said ye di kan ye no sa bro pie mu ewo eye achem abomosu Pomasi to precise schools no do so pa oba secretary anum say ya achem abomosu na Presby school no headmaster ene di nkomo e de awie unsa ba ne say dia Presby Methodist AME Zion na yensaka AME Zion eye headmaster enso ewa hadomo say ya achem abomosu AME Zion say good morning. Good morning. Na wacho be ko de Nyame adumo. Yesi AME Zion yesi aim high na say no pede mbe aim high pa ho enti asembe na wo kan yenhwe nkwada no omade suamu enne obeka say you always report you so enti de opu ye no na say de owusu ye no nenne e wo say utwa eye so aba nkwada no ombetime twaba ne yi You we de madam wase di kan no mechia obibia nani enam video yi so na senia empenimfo kan say nobody can do more than his or her best na kakra meka afa we nyina won say mehwe me teacher fo no na djuma omodia na de ehwe ne say nkola ne nso no ometimi produce bibia ye de mo no
na di nkunimdie bebre Zion School ena abomusu eman ene district ni nyina nti aye adwuma ene mbofra ni nyina na ekate across do your challenges there but listen dodo na no betimi ameki much impact ama edinson so papa abre your district. Okay, and so here district ya percentage wise no ahena moko percentage say the need aso see benya na ACC ya na sisi ade menua you need aso nyina na we say hit be almost 98% achem almost Zion School. Wow, 98 isane say aye adwuma no ntemufra ne na e wo so mo nso no omahondin kakra omo de beka on na bibia aye kama yeah. Yeah, from now say to now so edia media ne awate imano yeah awate TV da see pa yo me so me da masepa the Zion no ayeso brighten the corner where you are. Okay, wow. It is na it is abrede say di kenkan no obopiemu e wa hade a hu the Ghana Police Service Security Agency baako a ene wono ehwa boban ma bibia timi akoso security wise wono ene Ghana Education Service etiwa West District and Directorate no omo de person nya bedu ede awienti sa brede enkwada no omo achiche person nyina ede ama womo a wono eguso etro ene ohwe external invigilator owa ha ni di nkomo no utunse ne kasemu no echese afi we die no ade a we be report no ho eyi pa eno achi invigilators ahodon so a omo try conduct exam no ni nyina so omo patrol ehwe se exam betimi akoyi Pomasi TV ye hwese na omo churu wi nso a ebesan so abefa after no we before Pomasi TV once again the people's choice kan ketesi Oxy Multimedia as the PC enko firma board chairman Balfour Kenham Ejekum nkoso hene de ma achem abomusu adafe onongasa ninia brothers one ebe obia ye che oyipa mo so mo kan ho nyina honorable no mo nim nyina ye che papa